umuntu azwi nk'umustar abantu barakuvuga ko ibihuha byinshi hari bari byo ibindi bitabari byo wewe nike gihuha umaze kumva kuri wewe cyagutangara cyane cyagutwengeje kananje ahubwo cyane nkumva ahubwo n'umuntu mufata yagikoze no mushana mufungisha hari nyuma ngaragira kabwira ati nyakuba president fasha umuntu abone kuri Facebook ngo basho bere ufise nk'umuntu dufate muri kumwe in relationship z'urukundo biratera ikibazo acagira ikibazo gikomeye cyane gose uvuga ati wewe iyindi ndirimbo yawe iri mu zagize success nyinshi akugira ngo zana kumenyekanisha indirimbo yitwa umunyuka that's your side kuno abantu abaririmbyi batubonamo image zindi zimaze ukuntu kumva muririmbyi benga umuntu menga umuntu mu mwatabi imboregwa umusambanyi munamuteye inda ngo n'umwana aramwanse ndabaramukije cyane best fam nizere ko mumeze neza kuri micro nini Ziga Manuela nkabanda bahaye ikaze muri Gasonga Bugari show aka GB257 uno munsi uwo twatumiwe numwe mu basabwe n'abasanzwe badukurikirana akaba yaduteye iteka ryo kuza kugira ngo aganire natwe ibyo asanzwe akora mu buzima bwa misi yose ndetse n'akazi kiwe. Imbere ko dutangura mbaje gushimira Le Flamboyant Garden batije ikibanza dukoreramo n'ahantu heza cyane basava amakwizine y'ubwoko bwinshi butandukanye kandi ari ahantu henshi heza kwifotoreza nimwibagire ko hasohokera nimwe mufite gahunda mubane natwe. Tabahaye ikaze. Murakoze cyane. Mutwidondora ku batabazi. Ku mazina yanje abavyeyi ni Ndekegukye Dieudonné hama ku mazina y'akazi ni D1. Ego D1 abaririmbyi kenshi baba bafise connection n'umuziki waba bafise impamvu batangiye kuririmba wewe nihe mpamvu uririmba nihe mpamvu wagiye muri industry y'umuziki bo jewe umuziki kuva kera nkiri umwana baza ko nanda bizi gukora akazi hakano bose nabonye post ya Dimana ngo bari besha abarundi ngo bakora umuziki ku mpamvu zinuziye ngo ku mpamvu z'abakobwa ku mpamvu sinzi ibintu byo nyene ariko je nakubwiza ukuri ko kuva mu bwana bw'iwanje nakoze umuziki numva ko nzokora umuziki nk'akazi niyo mpamvu nta ibintu by'amahuze by'amasuragozi bitacho byambwiye navuze ati numara wacu nigeze kuzubigira akazi natangiye gukora umuziki yego ni ryari watangiye kuririmba officially kavuga uti ndagenda imbere y'abantu ngo performing performance ni ikindi kintu kiri ku ruhande ntuze yo kuba umuntu uririmba kuko performance zitandukanye ari performance ya muri studio indani ya studio inayitandukanye na imbere public ba maside sinzi kumbaje kuririmba in studio ku buryo wiyumva kutinda umuririmbyi okay 2019 nakora indirimbo ya mbere bitatu zogumana ndumva kumenga ndakoze indirimbo basi ba maside sinzi ko abandi babanye ko nkoze indirimbo ariko kuri side yiwanje numvise ko menga ndagerageje uko ndagerageje ko indirimbo for the first time yego imbere yuko utangura officiellement carrière yawe y'umuziki wavuze deja kumviza indirimbo nyinshi wazikunda kukiri muto n'uyuhe mustar ya kwinspira yabo mu Burundi yabo hanze ahubwo je rero je kurumeze ngira n'ingwara ngwaye je umuntu wese akoze indirimbo nziza iranyispira navuze ngo niyo mu Burundi ngo niyo mu Rwanda ngo niyo muri Amerika nikuvuga indirimbo yose sohotse nkumva ibigiye on trend iranaryoshe irama inspiration ngasanga ko zindi ndirimbo ingana nayo canke ibura gato kuri yo niko je nkora kabisa ego abantu kenshi iyo bagishika mu mwuga barahura bavuze deja ko ama struggles bagiye urahura na taguciye intege ko icyo ushaka nizihe struggles bagiye urahura nazo ugitangura kuririmba biri serieux hari byinshi twashobora kuvuga muri aka kanya ariko struggles za mbere struggles za mbere no kubura amafaranga ya studio no gukora gikorwa ntigishikikigwe kijya gito warose kora ko abarundi kenshi bamwe bazi gushikika ibintu byamaze kugira gute ubu dufate tubonye nk'impano ya Chris Brown ko cyatumuprayinga ko tuzi ko Chris Brown ariko nibaze kuvuga tujya mu muntu yarose gato tukajya gato tugasupporting kaduge and then tukagire kujya izindi tuzibona rero so akoza benagize nizo wezo bati ndasa franga studio ndayakura hehe sikivye kuenda gute hama ninda ikora ndirimbiza kuvuzwa nande ndibukara mu journaliste nakuvuga izina gusa yakora kumbira ngo kwezi nguri mbaka Bruce Melody hari kera aho gasanga mu kiganiro ciwe cyitwa Sunday Vibe achavuza indirimbo za Bruce Melody ko azivumisha something like that bikanja mu gusana bavuga ko muririmba cyo aho kimva tumene why kuzi ko nakoze indirimbo kuzi ko ndirimba Bruce Melody why in your praise in that praise yaruze ya Bruce Melody of the D1 I know ni kuvuga ni no bintu bya sagozo nuva ko zamba baje mu mutwe ko umuntu ari mwene wanyu gasanga ndiye gushikira mugasanga kashikira umuntu hanze bitazo naho bandi byanahura azo mu wace karagenda hama akazi no gutora yiyo mafaranga yiyo nga mu Burundi umva ko somehow bibabaje nyenda ko
byose nabirengeye ndavuga ati I have to work. Ubu novuga nti umaze umwaka canke imyaka irenga 1 year 25 maybe tumaze umwaka muri gice. Utangiye gushira indirimbo hagaragara ku YouTube n'ahandi ubu abantu benshi nawe ndibaza wifata nk'umustar. Ego kandi ubuzima bw'ubustar buzana n'ibindi bintu byinshi cyane gose. J'imagine navyo j'imagine. Ego nikiye kintu cagushotse utaruzi ko abastar babayemo. Kimwe bibiri ibintu byagize ndumva ko nabayishoka kuri ibyo. Ntabyo mbona ko baje ubuzima bw'iwanje ni bwa wundi nyene kuko namye ndi umuntu wo muhira cyambere ntabwo ndi umuntu wo mu kabare ntabwo nkunda inzoga nta nzoga nywa ntabwo ndi umuntu sova ko ari igishashe cyanditse kuri jewe cyose gusa kumbengano uja hanze ngende n'amaguru cemura n'abantu akazi kazi bagapfuye bamaze ngene n'amaguru nibyo ndabura ko nico gishashe cyo nova ko nabonyemo kutawura umuntu nyene ahantu ushaka kwigira n'amahoro meza nico cyo nova ko cyabaye ariko ibintu byose byasanzwe is my life. Ego iyo uri mu bihe vyawe vya inspiration ubu meze gute? Inspiration yanjye ndayifise mbameze nk'umuntu yangoye inzoga kandi yaborewe ariko ndabajwe n'umuziki mu bisanzwe jewe ikibya bwenge cyane cyambere n'umuziki yo ndawurimo neza biravana gusa na mundu kandi biravana n'umuziki nyiranjemo ngira nkoro wariwo rero iyo ndi muri inspiration yanje usanga ndi ndani kubugira hamagaye nta kumva urabona vuze mu ndirimbo ngo ndondera uko wanje nyene kubyo namagara ugiye nk'amafaranga nabwo ati amafaranga yabanze gene ya jande uzonza mu nyuma something like that. Warasohoye indirimbo yitwa Miss Burundi jewe nikabaza ko amatsiko ndashaka kumenya kubera iki ndirimbo kumenya murasana yarinze aba Miss pour une raison ndi ngaha pour une autre. Ati kubera iki nabona isohoye niki kintu cagutumye usohora iyo ndirimbo je naragiye mu event ya Miss Burundi kesha yagiye araba tezane passé nkumva ko aprenga imiziki yo mu bongo flavor America ukumva kamata bimwe byo muruze muri Miss Burundi ntabwo ari ibintu bibiko navuga basi n'ikintu giwe n'ibintu biko barakora ndavuga ati rero let's think about this one nikagenda ngo indirimbo ivuga ko iyo event mu Miss yaza gutogwa bana mutoye baje kumutora ari kiravuga no event baby donc aje ngaha avuga ati ahantu akaraba iki kintu ari no hanze kumva sound iki abaye indani avuga ati ahantu kwagira gute ni register de Miss hanyuma amaze kuyikora ndayipresenta gusaba baje reason niyo nyene niyo ngira ngo muri Miss Burundi mu event ndetse n'uwatowe yishime agume ari muri vibe n'ibyo ari mu nyeri cyane. Yego iyindi ndirimbo yawe iri mu zagize success nyinshi ngira ngo zana kumenyekanisha indirimbo yitwa Umunyuka. That's your side. So tugira inspiration yayo nayo bona ifise mind canke idea yo kuba no kora indirimbo zimeze nka episode usanga iya ifise ki yinahereye ko ifise iciza guha iyi nikurikira. Yego for example waiting na n'Umunyuka z'indirimbo ziri hafi na hafi ziri close ni kuvuga indirimbo bita Love Connection ni indirimbo yanciriyemo numvise umwana yo kubita kofi. Ego rero Umunyuka ni kuva rero mukobwa narindindiriye ndiye amajambo yambwira yatumye atashobora kwa yo nkunda atwa n'ubwo yateje nzo kwindi yanse gukunda ko ari Umunyuka Umunyuka this ngana n'ubwana ndana gusa ndofisi c'est sens. Yego umva ibintu biwe byari bimeze nk'ikurikirana rero nindi yari ihari nyende gusa njya kuzo guca tubana iyo episode mavuze ko tumugati marketing ibi ari binibi tubateka tubaye ibyo bakeneye cyane gusumba icyo dukeneye nka ntuze ariko tuza kumivuga ati iza ko ari nka filimi bagize filime ahubwo ndabona yo bamwe ariko ari izo maze gukora bashaka gukora filime. Yego kabisa. Yego tubandanye nk'umuntu azwi nk'umustar abantu barakuvuga ko ibihuha byinshi hari bari byo bindi bitabari byo wowe nike gihuha umaze kumva kuri wewe cyagutangara cyane cyagutwengeje kananje ahubwo cyane mwumva ahubwo n'umuntu mufatiye gikoze no cyane mufungisha hari rya kuntu abantu abaririmbyi batubonamo image zindi zimaze ukuntu kumva muri rindi menga n'umuntu mu mwatabi imboregwa umusambanyi ibintu nk'ibyo nyine usanga ryo tubona muronda ndakora kwazo cyane gose niba afashe ku social media ugasanga umuntu ari toya agize page yiwe runaka yuko kugwanya aposte page afashe intuze umukobwa ntazi ni yava niyagera ngo namuteye inda ngo n'umwana aramwanse maze kubona post zitatu
nkabona abantu buri cya muri inbox bazirungika nkumva ndabaye shoke cyane nkavuga ati none kweri what fuck is this kwe kwatogira tuzeya kuko duze image mbizisa guco nyuma ngaragira kabwira ati nyakuba president fasha umuntu abona kuri Facebook ngo basho dore ufise nk'umuntu dufate muri kumwe in relationship z'urukundo biratera ikibazo acagira ikibazo gikomeye cyane gose avuga ati wewe kumbe waramishije ibintu byo nyene nibyo bya nova ko maze kumbabaza umuntu ze muri career music iwanje mvugwa bitameze neza ego ntibimenyerewe cyane yuko umustar na cyane ukiri mushasha novuga ni hari abandi bagukuriye bivanye n'imyaka bamaze mu kazi biratangaje ko na umustar akiri mushasha aronka featuring n'umundi muntu atari wo mu gihugu wowe ko umaze gukora featuring n'umuntu wo mu Rwanda like novuga ntibabigenje gute nimba nabazibanga ryawe sinzi ko nabisigura ibyo banga nyene bo bese kucyo kibazo kandi kiza cyane gose gukorana nawe nje numwe mu bantuze mu artist nkunda mu Rwanda arimba neza muko nkunda nabandi ba artist bo nga mu Burundi bifise ibikorwa nabo mu bitarasohoka rero nawe yarakunda kuba byibanje yayikunda aranyereka on Instagram rambwira ati Iwan cinda kundi kuba byiwe kabisa you the best ifoko zo kunda mu Sunday rero ngimana mbona raje mu Burundi kuri diaspora homecoming show mbona raje aje mpamagara Diwan uko wapi Panza ndikwenda yachifuze kuri system ya limitera mvuga ati none ko umurundi ngo ndimura kaza ni mura ari muze ya hada mu ruvumera tuza za mpuzi cyabwa ngo ndimura mu Rwanda baza uri hehe cyabwa ati ndigaje namusangayo ndamusanze turamukanya numva nyende happy kubona nawe for the first time narakunda kurunya nari mpari ndibuka ko hari igikorwa ikarakora na ntuze na Dom Bright iyo ndirimbo twakoranye turi bane Eje Avania Ice na Dom Bright na Social Mura. Rero nicyo ariko niyo ndimbo ikarakora ni nka project yari bakorakora. Tutaramukanya turavugana ndebe bicisa ko roje mu ndirimbo nyene. Hanyuma avuga ati social gananje kiransa tura. Natwe tugira kandi DJ nyene kiransa tura. Cyabwe rero no problem. Cyo turicarana turaganira ndabwira ko ifise sound zibiri ni acha kundere ije twakoze. Nimwe mu ndirimbo zibina n'ifise navuga ati uyu yimuha namaze kuronka akakora sigusa n'utuduke namaze gukoranya muri beat dukeya tukatwana twikora tugina neza nazo nabwiye full story nubwo nakubwiye yose oje ndimba mvuze nabwiye story yose twokwicara umunsi wose nabwiye story yose ku byagenze ariko bikeya tubwira ngo ego Diwan turetse umuziki nibihe bindi bintu ukunda cyangwa usanzwe ukora nkora by'ubuzima je ndabona umuziki umenga nabugize ikintu kiri muri jewe kuva mu bwana kuko ndibuka ko kuva mu bwana mama wanje arabizi papa wanje arabizi icyo gikora gipfa wari umuziki kandi numva ko uzombera job ariko ndipfuza yuko hamwe nk'amafaranga nogira investment mu bindi bintu hamwe nandi nkagira mfashije ngatanga ubuzi nkagira mfashije abandi bantu abenshi bize mu gatabuzi bafise turi muri nuzo ya job creations uba ufise nuzo ya kazi nkashanga creating job ufise ubwo buryo bwo gufasha n'abandi nkafasha n'abandi gucyo bya biryoshye uraza ko abanyakwa batwumve turingaga ngo dufashanye dukore nk'abagenda duteze imbere igihugu yego ni hehe ni kihe kintu umuziki umaze kugufasha gushika ko utabizi ko washitse ndamaze kuja mu bihugu ntarinze ko nogiyemwo ndamaze kuvugana n'abantu benshi ntazi ko twavuganye we twari kubonana kumva ko umuziki ni ikintu kinini kuri je kandi ndafise n'izindi connection umuntu agararonka kandi undi na wa muntu sinogwa muri Kanevaje mu kaburimbi ngo muri umurambyura ni Diwan yo bagufasha kubera abakuze bagufasha umva ko bice byoroha kuko ndazera nafashije munka wayitinga no muri biriya bihe fatiyo umunga nkoreye ibintu gusa ntiyanshoreye ariko utanshorera ariko umuntu yagufashije mu bihe bwo nishobora kumwibagira yego umwirengagiza ariko nishobora kumwibagira yego bikomeza Diwan twiyumvire nako uyumvire gato iyumvire indirimbo yawe yo bitesa cyane gose uyumvire clip yawe yo bitesa cyane gose byo bimeze gute kubwanje clip uvuga ati nibisaze muzo mfise canke muzo nokora muzo uyumvire wana wokora nokora bo clip nziza cyo kuri jewe ndetse n'indirimbo nziza niyo ndirimbo ifise ikintu kinini ifasha muri societe societe zatandukanye aho societe y'abantu bo mu kabare ariko je nshaka kuvuga en general for example ndashaka kuvuga nk'indirimbo novuga ko iba ari big kuri jewe n'indirimbo ubwoba ego n'indirimbo iri big kuri je ko abantu benshi cyane gose mu gihugu bafise ubuzima mwene bujya nyene kandi bipfuza no kuvamo bibona mu urumva ariko ego hari n'izindi ndimbo zishaka kuba nini bivaye n'ahantu ngiye muri ntuzeya muri arena
usanga bavuza usanga ari body cyangwa jana ndavuga ati mvugiza body ngakoze cyangwa ngo mvuze ubuzima bwo ari mu icupa abuza bwarakunze wabuza mu kintu ufise indirimbo ushaka ko yego umva ko bivana na muntu ndetse na society y'abantu uvuga ati abantu ushaka kuba iki kintu cyangwa bakeneye iki kintu yego niyihe ndoto yawe y'ibisazi ndoto yanjye y'ibisazi nuko nzobona music yacu y'u Burundi umuntu wese ayirimwo ndi kuvuga ya mu journalist ya muririmbyi bafise ubuzima bwiza cyane gose bagenda amaramburugine amabenzi bafise amazu yabo yego bafise ikintu kabashikanye cyo ndoto ndumva ko ari ibisazi mugondi sigize yuko Imana izobikora maybe shobora kuba tagenzo bishika kariko bene bacu bazoze nyuma yacu bazobishika koko twe tuko twagwa nimba nikomeye no kubara babivuga nti no gushiraho itafari ushoboye gushirako inzizo maybe umwana wanje nzobyarana ntuze nayige nazo wundi nandi nazo azusha wundi musani w'umusani ego kenshi abantu tugitangura na jewe ndimwo turakubita swata mu gatwa turimo wowe niyihe swata wakubise ukiza mu muziki wowe ashanambeshe kubera yuko cyo ndimbo ndayisora barumva umenga nyene sinzi ko hayikiza kumpa ariko feedback y'abantu niyo impekize maze ko zose rero abantu comment nawe nzize mva sinumva ko batera swata kubwanje zose ubwo usanga bo umuntu afise option yiwe burya choice acuzinga ntuze ya his favorite song kuri we rero mu ndimbo zimaze gukora usanga kundi byasanga kundi mugasanga indimbo ifise abantu benshi bo ntari ibintu nova ko je kubwanje yahombye ubwanje yego novuga nti umuziki ni mwanya yo kwiexprima wewe ubwawe umaze gukoresha umuziki ngo wexprime urukundo bo that's why for the first time but ntabwo byagenze neza ariko naciye mvuga ati nk'ibintu ndimwo Peki nubanza nkikorera umuziki wanje hamwe rero by'urukundo kabizana mu nyuma bako by the way je ndumva ko ikibazo cyatari kuri jewe ubuzima nibwo ndumva ko babugoye hama urukundo nagonaza ko bugira urukundo ruhari ibintu biraza rero urukundo ntegezo kwa ndufise kwanza guri wanje muri jewe ko kwikunda kakunda n'umugenzi bisanzwe nkuko nyine nk'abantu umuntu ku muntu ibindi biraza n'ibikebuke yego ego D1 ufise style usanzwe uririmba mu umaze kugerageza rap kuntu bitwenze akuntu nyene rap ndayikunda ndakunda ku bifesa rap kubera harimo akantu aho tunagerera vuga sa turatwenza ukuntu rero kera hari imigani n'ukuntu abivuga bigenda bihana hano ukuntu ugasanga biratwegeje ukuntu rero byo nanjye rap nayigeze kuririmba kera nyene yitwaga training in studio n'umutana bivuze nagize sinibaza ko ndawibuka kuko sinaza ko nishobora for this time nakunda kugira ngo ndambeshe me gusa menga nka beat we can try maybe next time ni bikibaye cha kabiri uzogaruka next time ndagira madena abiri bayene zobyiga ko nta kibazo mu ma video twakoze kera hari umuntu yanditse muri commentaire ngo turashaka D1 ego niwo muntu novuga ntiyatumye mvuga nti D1 ukereka turabe turagutumira uraza wogira ico ubwiye umuntu yoba gukunda yakora gukurikirana canke abandi bantu batakuze bo ico robye umuntu ankunda vraiment nandi ndamukunda cyane gose kuko adahari je ntaco nobandi ibyo byose ndibyo no munsi nuko ahari kuko itaza kuhaba ndavuga umuntu wese amprayinga mufana imbizo muziki wanje eka ujya umuntu wese afise ikintu asponsoriza kuri D1 ubwo kiko kingana kose umuntu ndamukunda cyane gose urukundo ampa ndigomba numva no musubiza ahubwo numva no musubiza urenze nubwo gusa je icyo mfise kuri jewe nuko kijya kintu cyatumye avuga ati umuntu je ndumva ndamukunda nzogegeza mpanda ndagikora kandi ndagikora nabi azambwa ati umunsi wagikoze nabi wa mugabo kugira next time ndamuhe cyaki nakunda mo ego D1 ufite indirimbo zingahe en general indirimbo ni nyinshi ndafise indirimbo nakoze ntari muri management zishika 3 nimba atari 4 ndanazibagira kwanza naye sijewe imyaka bebe birashika abastar bakibagira amantuza amapahore indirimbo ni bashaka gushika kuri stage ukayibagira iribagiye utavuga ngo tubandanye sari niko yabisa batateguye cyangwa tutateguye so bavuga ngo tubandanye ngo mwaryohewe usanga nyine iyo urikura yani ngo basi kace kazamwe hajya bijana vuziki ari ngiye abafana bashaka kuvugira ugaca witora usanga uritoye ntushaka kubagira umusari wawe utanguye gusa ushaka kubagira indirimbo ikubitangura ariko si kenshi ravana rero indirimbo fise indirimbo zirenga nka 10 zirenga 10 cyose cyose ndizo 10 duhitiremo imwe uhituririmbira asha ndimbiye shaka kumbwira ho nawe favorite reka ndaguhizo hitamwo zi wawe
hariho iyo izo nzi nkunda hariho ijya body hariho waiting hariho imwe navuga kare yitwa enjoy hamwe n'iyindi yitwa panda n'umunyuka voila twesitana kuko kunze umunyuka kwera ofet yarayitinze tema uyikunda utayikunda warayumviriye ego reka dukore ya waiting ndibaza ko nta muntu azoca bagira tange message yo mwanya ngo twagutega cameraman ko gute twayigete iyo message iratambutse tubandanye ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barafise ndabizuronderwa na benshi beba no amahera imiduga n'ibindi byose barabifise mfise umutima iryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari I'll be waiting kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart I'll be waiting Kujaz my lover from your heart Kujaz my lover from your heart Oh yeah yawe live mingo ni mu ndirimbo fe Thank you Tari biryoshe bro Asante sana dusozera bahe kushaka soka bugari cyane tabera akantu numusaba kuzingidira ngo ngamwambangamiye Ashaka hasi mwambangamiye nyene amakuma kawuregamira ko nyene kubera ko aka n'akabakobwa nyene bashaka kuzingidira numvise ngo bijya barabesha batekerako arumvise ambwira ngo umukobwa ngafise ingidi ngo yicizire gusumba uwizi bamaze kaminuza ko rumvise Bashaka aho kantu yogira ngo baronke icizere kishi kirenze baze bicara ahantu nka bashamba bari warubonye umuntu ndasamaye ego araheze igihe ngana gute wicaye ugasonga bugari ntabwo nakonegeza nicarako numbwiye bona kicaye ko ngeze Bujumbura cyane ho turi cyane ego nawe hose narumunyuka ego bigo biraza ariko nta bavuga ngo bari ngo nta cyuzuri ngo ntavuka rimwe ngo zuri ingobyi ego n'ikirundi shaka yabutse nayo jumba ntayo gashana narakurikirana mu ishuri ngani niko niho bihagaze ego harakantu gashasha twazaranye n'umwaka mushasha kitwa 10 questions with best of ego ndakubaza ibibazo 10 wishura mu munota umwe nibibazo byihuta wishura tik tak nta kibazo ntari dufite topic zibirahitamwo umuziki canke urukundo mbaza umuziki ukuraho gwananiye none nivyo byihuta urukundo rwarase nabizi dutangure twagiye indirimbo ukunda ibihe indirimbo wamukunda muri wewe ni 5 song of all time muzi wanje en general indirimbo rukundo okay ni ya indirimbo wanka kurusha izindi indirimbo tukana okay ni ya indirimbo utigera umara umustumvirije indirimbo rukundo yazivuge mu mazina mu ndirimbo ziwanje nka love connection shaka mu mazina y'umvirije ni ya indirimbo y'umurundi ya kera ukunda kurusha izindi wagiye he kiyago cyane ndayibona ni ihe ndirimbo ukunda gutamba panda kwenye gari okay niyo muririmbyi wifuza kuba nkawe akwanspira Bana Boy aratesa vraiment ni ya indirimbo maze kudekona uri kuraririmba ndiko aririmba nzo ya live dusigaje imisegonda waiting indugizwe imisegonda indwi waiting okay 5 song yawe y'ikirundi zijya ziri traditionnel favorite twarangiye kakubitubwira ntaco 1 minute yaheze ijya songe ikirundi ya kera ngiye zikirundi zo gutanga namabano we
Take kariyo. Ndumva ndayiza ahantu. Wakoze kubana natwe. Umushibazo wit muri 10 wagaragaye. Je ndakaze. Yego. Tuzubya nabandi ati umunga arakaze. Okay. Bari ngahanye nubwo message yakambu. Wakoze kubana natwe. Wakoze cyane gose. Nshimye nawe ko baradukurikirana nizere ko ikiganiro shabaryoheye nimba mwagikunze mufande kuri like button mu dusigire comment nimba ariho message mushaka kumubwira canke hariho uwundi umushitsi mwifuza ko dutumira nimwibagire kandi no kugira subscribe no gusharinga ku bantu bose baba bakunda ibikorwa vya D1 canke Best of 257 tuzosubira mu kiganiro kurikira bye bye.